Sutra počinje najvažnija skupštinska sednica u jednoj kalendarskoj godini. Prva tema je tema Kosova i Metohije, koja je već pune 3 godine niti jednom nije bila na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije, a svi smo svedoci koliko je dramatična aktualna situacija na Kosovu i Metohiji i prosto ne možemo da verujemo da još uvek nije sazvana vanredna sednica Narodne skupštine Republike Srbije na temu Kosova i Metohije. I druga stvar koja je za nas izuzetno važna jeste vanredna posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije na temu pokušaja ubistva Borka Stefanovića, lidera Levice Srbije i jednog od lidera Saveza za Srbiju. Jer ono što se desilo pre neku noć u Kruševcu nije ništa drugo nego pokušaj ubistva Borka Stefanovića. I ono što ja ovde želim posebno da naglasim jeste da tražim od policijske uprave Kruševac i tražim naravno od Ministarstva unutrašnjih poslova u celini da se javno objavi identitet svih nasilnika koji su učestvovali u brutalnom fizičkom prebijanju i pokušaju ubistva Borka Stefanovića. Ono što smo mi do sada čuli jeste da su u pitanju MŽ 1988. godište, DG 1987. godište i MS 1980. godište. Dakle, ko su MŽ, DG i MS? Zašto se kriju njihova puna imena i prezimena? Zašto se oni sklanjaju iza nekakvih inicijala? Oni nisu maloletni. Radi se o trojici mladića koji imaju između 30 i 40 godina života. Poznatim policiji, koji su više puta do sada prema svedočenju samih policajaca zbog raznih stvari hapšeni, ali nikada krivično gonjeni i nikada do kraja procesuirani. Dakle, hoćemo da znamo puna imena svih onih koji su učestvovali u pokušaju ubistva Borka Stefanovića i hoćemo da nam se odgovori na pitanje da li su ova trojica članovi Srpske napredne stranke.